Poštar Lojz ima poln kufer pošte. Pošta! Dober dan! Ja, Bog daj Lojz, koga sprinesu. Ja, koga? Cajtnge, reklame, pa še neki pošte, pa 10 dek ljubezni sam za tebe. Daj Lojz, no, pa ne tega talat, ker tako ukul, ka veš, da ti je vzmanjkal, ne? Za tebe? Ankul, Zenka, za tebe imam zmeran kaj malga na zalogi. Lojz, ti se kar svoje drž, da naš pol spet joko, ne? Zenka, to kar mi je prepust. Ti mi raj povej, že imaš kaj nagledanga, kaj v paci? Lojz, veš, tega ti pa ne bom govorila. Veš kva, lahko ti pa jaz dam en nasvet, ko boš zbirala moža. No, da slišim. Moraš vedeti, da otrok ne bo podoben avti, ampak šoferi. Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na Veseljaku.